Munini wa ngavana kauntini ya Meru Mutumantu Ithinkia norite thirikari nene kuthikira uge bwa nthuki mbithi bwegie rwaria rwa kigina rwa mwaka jwa kiaria rikanisene ya PCA Kamachege Southiment Ntwithinkia ugite kinya kethira antu bakuru batethikirwa nthuki mbithi baba ni babatere kwewa matu ni kenda thiria ciao na mateta jao jethirwa jagitegerwa na ntaira kwithirwa igichuwa ni ugwe bwekiri ni asiasa bangi bario MCA bambunge ya kaunti ya Meru baria bakuthingatene na Ntwithinkia kanisene eu tabura mutugikare agutwira. Ikundi bia mbeu mbithi na rietwa njensi kuma kaunti mwanya betite na mbere kuthithia maandamano iguru ya musonda jwa kigina juda juri mbunge bari na matata jugakuruka musonda jura jurikite ukuruka kiri first reading na ndi akiaria kanisene ya PCA Emmanuel Kamachege munini wa ngavana ja Meru Mutumantu Ithinkia na uritia bunge kuthikira mugambo jujwa mbeu mbithi katuria bunge betu tuwatane na all Kenyans bara bonthe bakwaria ndene Kenya twire abunge betu ba National Assembly ni bathikire kiriro kethira batithikira kiriro gia akuru bathikira kiriro kia ekuru bathikira kiriro kia youth ba UNGA bakaruti bara bachieta millennials ni bathikire kiriro kia twana turatui barabarene thai bosieta generation Z bakiwa maisha ya kuthuka. DG Mutumari ugambe wije mbithi ikaraga kuthikirwa mabatara jao kwe gitariri jala jago tuma bomera jirene na wingi nthiguru wiji ya Kenya yomba kugwata mwanki mono ipenge bira National Assembly na executive betekaniririe kurekebisha nontu itukuona urante tochietite maandamano ya vijana benayo barabarene itukuona ya kayomba kureta thina nontu nende thai maandamano utea kurubekuo ni vijana, so we need to be worried tukacelebrate yana benjirene. We need to be worried as parents nontu itukumenya ana barabate no tongeria otewo kuwa inaomba kuyukia instructions from, so anything can happen na kwa itobatere kwa worried ya chiari bwana Mbiuki, itobatere kwa worried ya antobarabe in leadership positions, itobatere kwa worried ta kanisa mutungatiri, itobatere kwa worried ta thirikari tugakarandhi tugachiuria bioria bibiomo nina twaterere step kiriro angiro karia DG Mutumana ameneretie kuraga kwa mbeu ije mbithi kagite ne karaba kwandamanira kioto kiao akiuga thirikari antu ithire gitumera polisi kuboraga ibati kwithire kibaukaria ana barabarene. It is very wrong. Thirikari irebatire gukaria uturo kana maisha ya antu betu gukaria into bia Kenya na kinya gukaria constitution irekweyana freedom of speech, freedom of association, freedom of worship niyo ikugaruka itongeretwe ni mutana wetu Inspector General wetu Akome ana betu barabe university tukaibwa kweana borai nontu bwa kwithira bakita cia haki yao ya kikatiba. Naona they are only armed with their phones, with a container of water, na kwa hivyo sijui kwa nini askari anaweza piga mtoto risasi ama mpige sehemu nyeti, sehemu za siri na kansta ya tear gas mwanka mwana agakua. We condemn the killings of our young people with the strongest terms possible. And we demand from the government, we demand from the executive arm of the government, wachunge watoto wetu wale ambao wako kwa demonstrations. Na ntumo ya DG Mutuma kiri kanisa iguru ya siasa baraba kujarambe ne baka matete kitheti kia mbesa waibwa muntu corrupt ainturene ne yete akamatete milioni 20 taira mheshimiwa Sundi
au kamatanara kwao Rift Valley akaurua kiuria ni nawo kurita milioni 20 na your brother Ntore ni mheshimiwa mwenzako aitunenkera ngiri 20 tukacelebrate hivyo tiu mutungatiri tukacelebrate wamba tukacelebrate immorality kaba tukaantu bama na twirae muno wanasiasa uma DG Mutuma kugwatanite na atongeria bangi baja Meru bareo kinya bamwe ba MCs bambunge ya Meru baada betete na mbere kwa kaunti ya Meru mantu jatirabwa mono kirero terwa mirandi ya weti na mbere na bakiuga gutengwatanire yo gatigati kangabana wa Meru Kawira Mwangaza na MCs bambunge u kuririkana mwankathai ote skuru imwe ote mwana omwe urapokea mbasari ndene ya skuru iratwira wa cia county government isianenkanirwe bilioni 12 obora mwaka niburite kono ikirita ngui nondo county uto class case ndiki arurwa county uto kithima kyanyua roi county uto chibitari arurwa county uto magetire kwa kaburo miaka ni ledri tuidite mwaka yo atatu na hivyo ndo mwaka yo atatu tukwenda mchezo na budget yu no mwanke kurupwe 45 million ndene assembly ya Meru ndenda kuitia nsiki statement inkwenda kumenya milioni iji yako inyanya ingukiri kujiaritire ibu mbarutha ndithio u antu betu mbecha ndaejanire 800,000 ya kusupport youth na mibira na neti na mbuti ya kucheza mibira antu betu. I was surprised. Timbarandi yere haja kama cheke kaka, si ni kweli? One of the best playing team ndene Meru County patona kintu kyo batedia ana bau baunire na are muti okiama yeja no tutino kiringiri magana janana intobira biare tirwala na biyeja na kwa bia wandi onde pita uro intobia chiringi kinyangiri magana jairi so unkan demand na antu betu bukaigwa bui au demand a statement inkwenda kumenya itimu iri kwerwe mibira na mibira ewe gurie mbecha ingana lakini manto akwa kuatanira uti mndu twatanite nwe untaria nwe nte kumaina watanirira abangi ntaria nwe manto ya tio bwagetire nase ni tio na building ira stoka anja gwito watanirito na impichiro no enda eta gwito watanirite Muthie MCA we Goji West Mbioki aruga kaunti ya Meru kandrathi chonde cha mwaka jojwa thirikari cianenkaniro ome ya kaunti ya Meru na nikyo gitumio kwithira gutina kigena ikuthiurunka ja Meru na biashara wa mwana uchumi bwa Meru bwethira bukina mamono President TF 5 million cia cokire Nairobi mbeca cia industrial park 500 million contractor no akuma Kiambu oboke gwakera ni momero rekirito ni through Froxe mbeca cia Basigdia Dam ile cia kio cia 49 kiberichia mbeca ile ni monjaruo contractor lakini momero gekirwo Froxe kenda tomba kwa irua kora na mbeca ile cia World Bank cia kwa Fleet Slums Tieto 220 million I should be quoted. Na vaiji mbesa ile contract ile ya kubonda kasilam Tieto tia Meru enegerete muoria. Sasa kama hiyo pesa hatuna kwa hii economy Ibia kagiria toinga nduka kuma kama chege wandini ya Bogeta istige shigombunge ke Southiment nke report rateto cia wero weekendi ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.